Hello bro, ki baju kerjaan bahaya ki video ki jongan nak por sekpor. Lakwa ban ong ya kari India jongi ba. Kadai ban krut teng ya ki tlen bataki mersiang butu. Kane ka jingkran ka jonga ka thau ya ka jing pun khin an jong ka Pakistan. Hadin ba Donald Trump presiden jong kari Amerika. Ula khot ya ka jinya suk hapdeng ka India bat ka Pakistan. Donald Trump ula penesuk ya kajing kan at jong ka India ke Pakistan. Ke Pakistan kala manjur kala pediang ya kajing ong jong Donald Trump bat kala ya wer ya ka India ban ya sukno. Te ka India ru kala pediang ya kajing ong jong ka Pakistan. Ndre hadin kato kajing penbena jong Donald Trump ke Pakistan kala penkheng ya kasus kula bat kala wanter bombiang hakikat to kane ki benta jo ka Jammu bat Kashmir khamtam ha Srinagar bat ha Jammu sektor hakaba ka Pakistan kala wanhir thama da ki drone ki missile ha Nagrota army station kabala penyap ya wei u sipai BSF Ubaderu sub inspektor jong kispai BSF te nalor une uspai ubalayap kiladon ru kato kadengut kispai bala mansa na kalian kajonga ngakwa ya karindi bakan kruiting ya ka Pakistan namar ka Pakistan kalong kumutlen bat masing butuh ke Pakistan kadai ka kleng latang juat labang namar kasu kungu kasu manjur tengah ketin nrei ki kambat kilong buitu kilong asabat kilong buitpo te dena kane kadau bang ngasa ong karindie kadai ban kruting ya ki klan bat ya ki mersing buitu